Any views, thoughts, and opinions expressed by the host and guests in this video do not necessarily reflect the views, opinions, policies, or position of the Commissione CHamoru or its management. The Atrasåsao project, brought to you by the Commissione CHamoru, is partially paid for by the Office of the Governor through the Educational Stabilization Fund, grant number S425H21004. Siña malagomu vaneta kifino CHamoru mungana mamalo alasi finomu tagi talu ifinomu nalola ipengamu nui famaguonmu vaneta kifino CHamoru Atrasåsao Siña Fedai fan laalom i Atrasåsao pat i Siña na programen mami astina programen no i man edzaki finu CHamoru sia. Niga maasi na u enda pagu na haani aja pagu guai mina gofu na sumauna o i dat songhu jani fafenogwin hurao si Miranda Dueñas. Miranda, si dus maasi na sumauna how kusinyon sangani ham haji familiamo, haji mangafamo, jan hafa unsot to pago. Hafade, gual si Miranda Dueñas, familian custardza ginin sinahanya, I naan familiaku, familian eron, zan fafenagwedza gita Chief Harao Academy. Si dus maasi Miranda. Gof maulik na fafenagwe how gi Chief Harao. Lo ti finu CHamoru I finetna na finotmo, no? Pues hafa taimanu un edzak I finu CHamoru. Ho edzak finu CHamoru ginin unibetida guahan, za lo antes mapus na sakin, ti Siña hu quentusi like todo haji otru lo and I sumano de gita Harao edu taimana hu edzak mas taimana ma conversation. Umedingan. Hongyan. Maulik maasi. Jan hafa taimanu un adzak na edzak I finu CHamoru. Hafa taimanu un decidi na un edzak I finu CHamoru. Dispensa nana de pagu and I gua I patgon gi like 5 años tati malago de fanagwi lo ti Siña sa ti Siña hu fumino CHamoru pues edui rason malago de edzak fumino CHamoru. O malka haji na anya ipagon mo. Siophilia, na anya siophilia. Aide. Jan ko fifinu CHamoru gwi lakwe? Hongyan. Mas malak igual. Aide. Mas malak igual. igual. Hongyan. Yeah, Malkat para igual. Aide. Pues gi ihinanaumu umedzak I finu CHamoru. Hafa umedzura how? Malago na I credit ni universidad guahan sa and I gaigi de guatu and I umesquecola de guatu edu taimana who like lay the foundation dispensa titumo taimana masangan gifino CHamoru lo gua foundation ginin universidad then who tuhon gi 2019 gi second 2019 hasta ki pago declared idoku major gi psychology then idoku minor gi CHamoru studies pues edu taimano
who edzek finetnena. Pas para fanan tres na sakin who umedadki ng universidad, pues mapos na sakin sumanaw de horal. Pues edu taimano who edzek fulmino tomorrow. Lo. Who edzek megay na vocabulario dan I sentence structures and hafa otro ginin universidad lo para competition horal. Yeah. So, hutungo na makat na, and hu faisenhaw na sumaw na no esti na entrevista, kalan makat no sa guihi di itinituhun no ihinanauta umedzaki finutsumo. Pues si Diyos mo asi, kalan Siña hat na mamalo haw, no? Na umadingan, lo guihi haw guini, pues si Diyos mo asi. Malago dun na faisenhaw lokwe, guihi haw guini gi Italo ihinanaumu na umedzaki finutsumo. Hafa Siña umadura haw pogu. Hafa na guinahasia, hafa na finat guinahasia resources. Siña ma udura haw, hafa na fanadzakan siya, hafa na classes siya. Siña umadura haw pogu. Hafa malagot mo. Lagu sangani how ti gaigizoki entulu na hinanahu. Hinasoku gaigizoki tinituan. Sa hutungo gua mampus megay ti hutungo trabia. Gua mampus megay ho necesita edzek mas. Then lo pasangan Zengen guaha otru na tatao Siña fumina tomorrow. Like my age or within like my generation. Mas malik zengen Siña who quintusisia. Sa hutungo makat golf makat para edzek fumina tomorrow sa guaha megay na tatal ti malago siya fenogwihaw. Lo hinasoku mas malik zengen guaha peers Siña who quintus. Hu faisenhaw hafa Siña ma udura haw. Okay. Yeah. Na ha lat maulik na nat maulik ifinot mo tomorrow. Okay, Esther. Fanan edzu sa parit I tato ti malago siya fanagwihaw. Was hafa Siña on togwi. No, hafa Siña golf maka para espia hati golf malago. Hati golf malago adura haw. Or adura golf maka. Gua megay na gua ha like mampus like resistance. No siya. Tungo sa hafa or ti comprendi sa hafa sa hinasoku gua megay na tato malago umedzak fumina tomorrow lokwi. Lo dididi makat sa ti golf megay na tatal Siña fumina tomorrow. Lo tengen guaha hati Siña por favor ajuda ham. Or mala dan Siña tagay competition. Dan edzuhat. Asik. Yeah. Mongi anana hinasok mo.
fanet no ni manautaw siya na malago hit na umedya ki Pino tomorrow Yeah. fanat dura fanasagwe Yeah. hunggan golf mangi na hira sok mo yeah si just maase malago na faisin ha lokwi no imina cap mo hafa un sot da di hira namu umedya ki Pino tomorrow no imina cap imina put guahu fanan tihutungo antes mapos na sakin tihutungo tay manama carry conversation lo edu hafa golf market para guahu set put tres años hutungo uma escuela de guida universidad pues hutungo mega na vocabulario mega na hutungo hafa sentence structures and foot mat or the formal side of the language lo tihutungo tisina ho tisina ho cuentos malik pues golf market para guahu put so that Hadzi Siña cuentusizo cada dia. Hadzi Siña adura cada dia. Hadzi dan market lokwi sa goftanani sia goftanani dan lo golf malago so that masaya uno na tata Siña cuentusizo cada dia golf market no not mago lokwi sa pago guaha na tao Hongyan pagon mo Hongyan jan para kwito lokwi para pagon mo Siña ha cuentusizo gifina tomorrow lo mapos na sakin ti Siña ho opigui malik pues kulay type centrically no guahu sa guida hatungo mega esta hatungo zan ho anay ho keke cuentusigui ho keke opigui kuling ay di sinana Latsi how yeah go not to look great lo pago Siña cuentusigui mega na brai totally temple Malik guaha I get somat lo guaha lokwi ihinalamu right there's the things that you've overcome as well after manu na hulat esti na minakat na umadengan zan ihagamo si Ophelia zani pumalo na tautalok quick tamano na fifinu tomorrow how pago okay so guaha uno na gatong ho gida universidad zan gagi gi izoku classes zan guahu zan un dia ha faisin cocina ta práctica cocina ta text pat again cada dia sa golf malago gui lokwi zan para guiza lokwi makat po pareo na rason makat para guiza pues ha faisin cocina ta práctica pues lako of course hungyan Siña pues cada dia po mensay ba opigui pues edu Siña ho li cada dia mas Siña ho comprendi mas Siña ho opi mas Siña ho to pues después uno pa dos na mes
Anay hu kwentuto si hagau, then anay ha opedzut, Siña hu comprendi hafailetnya, Siña hu opigwi malik, pues tada aide nana lati ha tada teguena, pues edu temana hu reporta guf mas malik tu pagu sa gua ochu na tatal praktika ham uno na tatal cada dia tegueno mas malik pues nasoku edu temana who overcame that hula na challenge, I guess. Hungyan. Kasi isinanandang mo haga omi coração ko. Sa hutungo na gai minaka na umedza ki finutu mo. Lo na magof to na sungun hao, kalan mesnon hao na umedza ki finutu mo. Aide. Aide Spencer. Tada gwa. Be sao I tingaso. Lafaza. Ko hatungo si hagamo na no idumadang kolomo. Na sa an pakgon hao tima finu I hao I finu tomorrow, no? Hungyan hatungo sa husangani gwi sa faisenza nana sa hafa who necessita fulmina tomorrow cada dia no hago ilako sa anay pakunza Siña who fulmina tomorrow then hafaisenza sa hafa was husangani gwi tada tata malago kwentusida tada and I pakunza huhongo total English total temple sina nahu tatahu Siña mafino tomorrow lo ti malagosia fulmino tomorrow like to each other lo not ti no patgon sia ifamagon sia hungyan pas susangani hagaw like edu rason sa gof magof corazon ho zengin hu hongo gwi pues untunga hafa ha opita ilatnya Spencer Befino Ingles para sa titunga taimana ma translata lo ilatnya well nobody took my language away from me was golf magov corazon ho and I ilatnya and I sangani sa now pues sempre ha comprendi hafa ileko hafa sangani gwi ha comprendi Magas na tao hao. Sen maulit sen mangi na tao hao. Sa guaha I mahegwe, guaha I man malofan. Lo edzo ha ti Siña matsuga hao. Ti Siña matpara hao. Ihina naumu. Golf mangi sa malago na noni hao. Sa maka lo kalan mesno na hao. Na matat nga hao, matat nga hao na tao. Si Diyos mo asi na no hokutot na un so gwe nui tao ta. Sa edzi and fanui hao I hagamo I finu tomorrow, un nat lot la I pengatan un nat lot la I finota. Si Diyos mo asi. Pues sen takfet na sen importante I finot mo I finota
Sen takfana na un finu I hagamu di finu tomorrow. Pues hafa pina lot mo no I balinya I finu tomorrow. Para guaho? Hungan gita hago. Oh. Y hina soku gof importante I lenguajita sa esta malingo megay na tao gua finet na lenguajinia I CHamoru. Lo it's much about fino English. That doesn't have to be our future moving forward, right? We don't have to repeat what happened in the past. Sa guaha megaina resources pagu guaha escuela guaha I fanedaken guaha I chief Harao Siña, I famagon Siña maedzak CHamoru pagu. Even if the parents Siña ma fumino CHamoru I famagon Siña sa guaha I programa pagu Siña na sauna I famagonia pues Da Siña man edzaki finu tomorrow lokwi I manya na niha. Hungan Kulan hago. kulen guahusa guaha Siña on zengin tiontongo mangi pon tuhon like where you can start guaha mega na resources para hita pago. Both importante para idota identity as CHamoros, sa zengin taza I lenguai was hafa otro Zengin taza finota. Yeah, zengin taza finota hafa. Well, what else is there? Like, gof importante I finota. Zengin taza lenguaje was taza cultura zen taza ocho más edzuhat. Men halum. Zengin taza finota, taza pengata, pues taza hat, Maasip. Jesus maasip talo. Pues esti na fina set esti last question na. Pues hafa guini filmo nui finu tomorrow. Hafa guini filmo nui finu tomorrow pago. Yan hukani agao gi tenda pa gi placet pa gi mesea mangi ocho. Malago zo li igui flamina CHamoru zeni ocho tamagoan. Malago zo li ni sa pagana temple who anai gagi hamgi tanda pa ocho na lugar total hati ha quentusi mas like total I tata mas amku ni guita mas ki guita like mas amku ni ki guahu then tata ocho famagoan and I
Zengin gagi gi escuela. Siña only i Dengan gifinutsamoro. Hongan. Zengin gagi how gi the harao. Siña only i toru I famagon cinema finutsamoro. Low. As soon as we leave, tada ocho. Tada ocho famagon. Guita hat. He hagal hat. Pues para guahu malago dali I mas na famagon. Mas malago zo hongok mas lenguajita. I want to hear more of our language outside of the workplace, outside of like gitenda, gitasi, giplaset, masayamangi. Ito guagatong hoi like nya hasangani to stis and and I hongok I know ilako ko lokwi ilak nya expensive of English. My dream is Spencer. This is not word for word, but he said something like his dream is that one day we'll reach a point where our kids will not have ever even known that our language was like being lost. Like one day our kids will just grow up speaking so much Chamorro that they'll have no idea about that time. They'll have no memory of that or anything. Plus, gualokwi. It's a yeah. Again. Si Diyos maasi talo, si Diyos maasi ni finatok mo, dan si Diyos maasi ni sila nang mulokwi sa malago dyan na noni hao sa hagun vanui ham na uno hat na tao na hot sa hat na tao Siña hat tu like that. Siña hat ago isinanonta no pues Siña hat. Si Diyos maasi na unsaw na ham, si Diyos maasi na sumaw na ham, pa uguna haani, Siña ha umedzaki finutsamoro, Atrasåsao. Siña ha unsogui, hafamalagomu, vanedzaki finu, CHamoru. Na lola ipengamu, nui famaguonmu, vanedzaki finu, CHamoru. Atrasåsao, Siña ha